Pozdrav svima ljudi, ovdje je Prugi Pil i ljudi danas radimo jedan specijal. Znači, hvala vam puno. Došli smo do 11 subscribera u koliko već 5 dana kanala. Bože moj ljudi, prvi ste prebrutalni. Hvala vam na tome, jako vam se zahvaljujem. Hvala. Znači, bukvalno ste ubili ste. Puno hvala. Znači, sad ćemo raditi specijal, tu su sa mnom Pleki i Tibor. I Tibor. Tibor je tu s nama, Tibor ne želi... Dobio sam epic chest. 6. Nikog ne zanima kaj si dobio epic chest. Znači, sad ovo će biti neki kao Clash Royale sa friendovima, ali uglavnom specijal za 11 subova. Zato ubili ste. Dobro, to si već išći puta rekao. Moram to govoriti cijelo vrijeme. Ubili su, brate. Ubili. Ali ne stvarno ste pobijali. Znači, ako vam se sviđa ovaj video, naravno stavite like, pišite u komentare kako igre se bi dalje mogli snimati i subscribe se na moj kanal za još ovakvih videa. I naravno, kako bi me podržali u onome što radim. Znači, sada ćemo malo friendly battlat. Naravno, igrat ćemo ljudski deck challenge. Spreman